Dolamara Lokhimona Doan along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Keban. Nizang Karbi along Umpanay along APHR Siasong atum Kahumridam. Rasingja klam along Hawar Karbi Risunim Sorong Aje Aparman Duri Sang Seben Kisik Kedang. Kardom Karbi Prime Tamalong Peneli Samira Niti Mungpi Nonar Jaitha Birtang Tonpen. Lokhimona Dharam Kirimatum Kachingrum Amai Pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chetong Dusi Ardido Jotpen Maipadopon. Piniarni Lake Lokhimona Dharam Kirimatum Arni Kimi Puhoksi Kangthir Meteka Jamek Paman Ponlo. Arnam Kardoma Jamek along Kuru Pomandan Ingti Hensek Pen Japonsi Lokhimona Ronke Kroy Ara Don Atum Kardom Kardi Lun Tomo Pen Arnamapan Archo Ponsi Mesen Pen Jamek Pachun Pon. Kangthir Meteka Jamek along Lokhimona Dharam Apan Ke Kroy Ara Atum Suri Inkora Po Armu Chetong Don. Mayalong Assam Chief Minister Dr. Sarma Kaning Jepon lake ningkan ke thamangbong sok phek e anglong along Lokhimona Mondir ki kim kirang jiapan lamchak pitekang. Bangso aja Megalong Karbi Anglong Autonomous Councillor CEM Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghe, MP Horen Singh Be, MLA Atum Rup Singh Teron, Dar Singh Ronghang, Vidya Singh Ingleng, EM, MAC Lapen, Lokhimon Sangha Gandhiram Timung Lapen, Ong Dung Ki Thekiding Atom Chetong Don Rinti. আদিৰে তেখেতে এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল। আজি মই ইয়ালৈ আহি বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হেণ্ডছেক ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ আৰু লক্ষীমান সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একতা সভাত সকলোৰে লগত যোগদান কৰি নিজক ধন্য মানিলোঁ। স্যার ধাৰা নিৰ্বাচনত কি হ'ব? কংগ্ৰেছে দিলে ইতিমধ্যে আৰু আচ্ছা তেন্তে হলা লা আসাম লং চিফ মিনিষ্টাৰ নালি তোমান ইছন বাক nang kicakang alam the son doik ma kicakang alam the ke ini la dak ke bang alo kicakang alam the uji pupeta la mai long ke paklang la hai cholo mai long pakang towar la pen mondir la selam popu akla ki jui gelang adin semara nang kosan selam chak sikikang sitame la bakso ki pachin jike ilitum tarbiang long adet la council si klem la si council long ke cara pacitu ta kenang sot si ko antong theklong konel ko antong ini nang li kecini teng ke bang suri kon bak armu pini cetong ek lo sir ini pu Nizang Karbi Anglong Amri constituency ka parlo umpanay along APHR Siasong Pen Bikram Hanse Kahumri Padudam. Kiramtang MLA kili ka hut lakha ingkoy baithalang so eli umpanay polling station along a record ke mesena jok preni 5 ani Bikram Hanse Longki Timung Babur Sagra Rupon Singh Ronghang Sarnon Be Lapen Rameswar Ingleng Pendanglok ari sang hatum kahumri damajok umpanay arongara ratum aning tiparong rinti. Kidamtang assembly kili kahut umpanay polling station along APHR Siasong ja Bipen seta ward kilong keong naya jok Bikram Hanse pen kacharo padapon. Det longri cari ji pulote kachari aron tuji. Lason si Bharat adet kachari ta constitution arona tengsi cari calomlo. Kei sumate tribal atmafan isi ki thekpon aron Indian constitution pen tribal alongri rong ru kachari ji afan 6 sidul aron Reverend JJM Nikos Roy Selamsi Piniani anta tribal areas mate 6 sidul area chipang tang bong pusi Bikram Hanse pen umpana ara atmafan than pachini tekang. Lahai kache than dam borbangke Karbi Anglong Autonomous Council tu maga ning dokunde aning nang handunde rada tu tribes of man me thana jako six sidula ron chini ni ku bangke hala tu maga ning nang handunde la so force la ke khandam tu man panake case nang fikrai case nang fikrai sini fan atumi la so samon ngele la sino 22 ari bangke ni record long appear dona ko jones belong le dona नीली बंगाई केला दोस्त दो कच्चों हुए चों नी बोल ली गुमाने का चेक बैठ का चेक चौगला गली रात लोग के दाम पर रोंग रूप लोग के दाम पर बंसी कार बेनाओ तो मस्त बंसी तो ना कि केस में किलो जेल नंबर तो तोड़ सिजदा नीली भेरे
Here report lo nile athi nule claim kali ile tum wrong ro kachine tum han ke thanga labang so ko si jail ke damna bode labang ke ni kam ke to jail dui sida alang litum jail dam ru api lahai hui aron be latum council chariji ku pipi ma ke claim nahi 6 dula te banana litum claim ma lalu ko litum ha ke kam tim tame jail aro lane khata litum hang problem ave Pinia ni ku people sini tu mahan nangkel lang uli APSLC mahan Karbi ang the mas council tu nangkel lang rem ber alang itu nangkel lang rem bilang lo aron ber alang itu kacari kali itu ki pudu napon 6 itu na teng ber itu kacari kali ni je tu napon laso porsi umpanai pen perangke piratan ne pen nangkelo birta Normalam so poraphan birta mohton iksna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilo. Alon Medicare Store. Ke chengsi Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humri ignot. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame. Dihena mopit puthat birta along wangthlo. Ingdeng ingko rasir kep habar Karbi risunim soronga je rasingja klamalong katalon ponjia pan KCS claim bang pubang phiat tumpen dore sang sepen amina asa cheklem pon bomlo lapen pininga farman rasingja klamalong kaideng metsi kason sepon abirta perang kiraji bepen birta na pale Dong muka rasingja klamalong tegelang jon KCS jona tumpen patri piponsi aninkan wang ason tak tak si piningkan le thota dong muka rasingja klamalong ingdeng ingko rasir kep habar Karbi risunim soronga je katalon ponjia pan pura dore sang sepen amina asai cheklem pon bomlo penangan ingkan pen rasingja klamalong habar Karbi risunim soronga je farman ason sonse ponsi alilalon pen paman pon lason si pining le thota alilalon pen ka paman pon jia pan dong muka PWDSDO boron tiso dong muka tekilangjun KCS apan kacrap kachito donwer abang phupen pininga farman kaideng metsi kason se pon jia pan angthek theklong me ali racham pidi phan so kason se pon kason se vek ang ke alang nili iglo alang lidak subdivision SDO badan sing tiso alang li pensi son se lo paklang lo pen ni tum ke dak ke klem kedam kecerap dun mate la so bosu anso se pangjang phan ali anso se ali racham pidi phan se tum ke klem pon pen amen bang ke la ke kaideng met oh paswa puthak tham tha kaideng met kupi kason oh kaideng met bisi klar dagi bang ke alang li ni ke seporon lo alang li pathan thuna kaideng met puthak tham kai deng met apu tha deng met ke theng pi rong phan si pu he ke kai a deng met lo mane kai deng met theng pi rong ason thot palir pacham jo la son lir jong yang ason munit pen kecerap to mon per the gute la hai pen sila so bunai lo la si a hok ha ke ni tum ningkan pho lo la da ha ke cheng nu theng pi pen ni bang ke claim dun ke thek the si ta me jakong bang cherap dun lo la theng che ko anai ma pi nai ma kuman tu pen lage akam ke cheng ke asai ke cheng ke la bang ma ho la ke chikluyon so se chat lo kitang ang thek dulu penap long mak tang de ji penap long ke patang po nasi kecing sia ning kan bang kala
no theng pi lo la so dung ke hala so richo maro lo la so dung ke longle che te lo la so dung bang ke jamlia lir lo la pen non la non abang ke kaya deng met abang so kaya deng met long ka sirap don bang ke kumapa nili tum lo la la ke bonai ve ka bang ahem pu ke bodon tiso alang lisi son sepon lo pw along sdo ni kwan ha la ke cheng pen non an chiklu yon su se chalo pen ana check neng la da nang o la ke ini ke kwan ini ke pum phokep le hekra tun sita hol dak pen ready made ahem pen si bang nang bunai la pu pen ni asiri mukha nang bunai andak nang yuin lo ya mane requirement check bang check me weather lo ni bang mana sabsu duwak bang check duwak bang de mature check bang long Nomati constituency ka palo jastemer pen inglong alok hawar dong hawa thoi mairong hangarong amikar kalitang long sing teronachor kareng rong hang pi inut kapa hemia sar pi inut vechi hem ka chubochia bang phiaphan UK wa ya song pen kirap kapajir dama berta pherang kiraji be pen berta nang pale kareng rong hang pi kiram tang penanganing kan pen kapa heme asto aswa be inut vechi inglong apuchong along ka chubochei dun bom Aheman tarwi kilipen cenglok citi malan lapen ajo miluranta chokaidun mowesi aningkan kang themta inglongang bong inut vetsi non kikri kisara pora hota dodun bomlo lapen inglonga han parwo chojor chulang dunsi ingti mentu chunam bomsi do bomlo la soputha kidam tangani Karbi anglong live alongta paklak pon apuni koi thabo first of all United Karbi Association hin pen bikilang ne mate correspondent of Karbi anglong live sincere lapen handsome correspondent lo alang lipan itum heartily thank you pajir lo laken kebang nangji ani ta bikirang lipan mesen lapen theklong lipin pin lapen pirthe thak kimi nai ormu paklang ponpo lapen itpiniarni ke itum ningarong lo lapen she is happy we are happy and the one who help us to help her they are also happy lapen kebang nangji ani tu an tame cerap tu pen itum karbe khai pilpo lang de kebang nangji ani ta karbi khai phan kaching thuria phan ke cerap tu pen itum bor ipo lapen kebang nangji du an tame isung be an tame itum chak pu asini hin pen bangke dikilang ni phan pini bangke man of the match bu cricket long do mati like hero of the man lo pini ke thank you lapen six ba pen pini itum mai rong hang rong mate dena rong dung arlu itum 6 bird ini katalon along kacitong don atum hantame choro parpik lo lapen penangan itum ghonta hini bak keng ben bang lo ha lapen ghonta hini keng ben bang pen pir theda leadership ke theklong pen di ininga klong pen ininga rong dolo lapen itum kabor i bang kel bang konji Pinya berta bangla pansi kangton iklo domi thak me kurang thu